ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni bangcwele abahle basezulwini okokuqala ngingumntwana kule ndawo engimiswe kuyo iyasinda eminyaka ephambili kwasibona kuye kuma abantu abadala bethi bangabantwana kuyo mina ke ngumntwana omncane ngiyacela ezulwini noma amazwi nje emabili esihlalweni sasezulwini okokuqala maNazaretha sivela entabeni le ntaba munyo wayithunywe kuyo ushembe kuphela uma sizwa ngabadala babekhona ngemihla yayikhona phambili bathi lake labakhona izwi elake lafika endodeni ethile eyayisibongo sakwaShembe kulezi yantaba zakwaNongoma noma ngaseMashabathini elafika kuyo kwathiwa Mzazela suka kuleliswe uyezweni lasenhla ngokuba kule ndawo wathi uThixo ngizovusa inkosi enonya ezobusa lesizwe negazi wena ke ngobe sengulanda ezweni lasenhla usuzogeza laba bantu uma sifunda lapha ezincwadini ngenye ibili sizwa kuthiwa indoda ethile wake wayithuma uNkulunkulu wathi Abrahama suka ezweni lakho nasendlini kayihlo nasezihlotsheni zakho uyezweni engizakukhombisa lona ngizobe sengiyakwenza ube isizwe esikhulu futhi ngizobusisa okubusisayo umthuko okuthukayo zonke izizwe zizobusiswa ngawe sivela ke entabeni bangcwele angazi mina nawe kule ndawo esivela kuyo noma besiyela ukuba siyocisha amagama ethu kulobu buNazaretha noma besiyowabhala na uma sizwa kuthiwa ubabamkhulu wayehlala kuyedwa kule ntaba kodwa kwafika isikhathi kwase kuba khona abantu abathi le ndoda ehlala lapha kule yantaba silahlekelwa imfuyo iyona imfuyo babefika bezokumfuna kodwa babengamtholi asiqale kule ndawo 109 eshabelelweni mabili nje amavesi ngicela nina nonke niphume ukuphakamela Nina,
noma bangixolele ubaba ngoba ngimntwana. Ngeke imini izitha zenkosi ubaba omkhulu zimbona zikhuphuka ngezansi kwathiwa nangu kuthiwa wayitsheni pheze eqhoshetsheni zesa zikhuphuka ziza nemalasi zisa kuye kuthiwa wathi mayisuka wasethi ukusithela nje sebeseduze njenge intombi 25 wasebuye eceleni kwaba nendawo uNkulunkulu amphihla kuyo lithi lizwi bafike bema kule ndawo phezukwethe bathi ushonile. Uphi lo muntu ekade simbone ehleli wamfihla uNkulunkulu baze behla bengambona. Okulihlungu kungakubi lokubi Nazarethe uma bungaphelele ezandleni zethu ufele khona. Umuntu ngomuntu ufuneka azifune yena ukuthi usukela kubaba omkhulu awuzange uzukholwe kwaze kwayinkosi ilanga awuzange ukholwe kwaze kwaye isiqu sesithathu awukholanga nalamuhla awukholwa kanti uyokholwa kumuntu ushembe. Kumuphi ushembe wena uyavuma ukuthi umyelo lo othunyiwe ngoba bonke loba awuvumi ukuthi bathunyiwe. Izinyoni
indawo ingasekho kudalwe yini ngabe sikhona iyoba khona yini indawo ngaphakathi kumuntu ngomuntu ukuze abone ukuthi uShembe uthini nangathi uShembe wafika mabeshoba angiqale kuyo le ndaba lithi uma lapha phezu kwentaba walinda uShembe yonke imimoya wayayifika kuye afika uchithe athi akusiwena ongibizile wathi uhlangana kule ndawo yamaso ongibizile kuthiwa wayijulisa athi hlula udlule yonke imimoya yayifika ayijulise kepha kuthiwa lathi izwi mase kufika okuyena kuthiwa wezwakala ngephunga eza awusaliswa nephunga lithi limnandi iphunga uthi livi kanti ufuna kwenziwe njani wathi nguye lona ongithumile uNkulunkulu wathi Shembe sengifikile wasemnikeza imithetho lesibuthene ngayo namhla kule ndawo kodwa mina nawe asifuni siyanqaphaza uma namhla kukhulunywa ngomthetho waleli bandla bonke abantu banikina amakhanda bathi ayinayi asifuni le asushoyini bomntanzi into yakho ufuna kwenziwe njani umuntu usuka emzini kayise eze lapha ngoba ezokholwa kodwa mase efika lapha asafuni futhi ukukholwa amanga kade siwaqamba ngayena angazi umntanga kana akehlule encwadini abazali bakhulule encwadini ungafuni incwadi abezo wena ungifunela incwadi kaLevi uLevi ungifunela incwadi kaLevi umzalwane 19 verse 16 wena uyangivulela incwadi yabaseKorinte ibamba amabhayibheli wazalwane wena abaseKorinte besithathu mathatha amavesi u17 no18 no19 kusungivulela abokuqala abaseKorinte isahluko sesithathu na amavesi mabili bese ungivulela incwadi yamakhosi isahluko sesikhombisa ivesi yakhona ingeka11 bese udlula ungivulela incwadi yamaHebheru isahluko seshumi ivesi ka26 bese udlula ungivulela incwadi ekaLuka ivesi yakhona uLuka 4 ivesi ka16 bese uyoma ngencwadi kaJeremaya ngithi uJeremaya oka19 ivesi ka8 bese uma ngencwadi kaExodus angisakuyibiza nje soloko ngifundela sengijulile ungahamba hambi bese umuntu ngomuntu akangahambi eqamba manga phakathi kwalomuzi wasebuhleni mina nawe siwaqamba ungahamba hambi qamba manga ebantwini bakini isenethi khona awaqamba bungaqambi kuba abantu bekade ungaqambi kuba abantu amanga inkosi ilanga iyakhuluma kwabekezwa kwathi bonke abantu eparadise bangena eparadise kube kwinyama yempepho bangena amaNazaretha kuthe inyama iphakathi yangena inkosi yamaNazaretha yafika yabuza yathi umphanazi wakithi kwabheka uZulu kwakhetha inkosi wathi ngikhona inkosi yathi ungubane umfundisi wasemsinga wathi ngikhona inkosi yathi mana lapha mphanazi yathi wena ngubane mana lapha yathi bonke abantu umuntu ongaze ngaqamba amanga ake sezomukela impepho kodwa phansi abantu bonke
Wonke umuntu wabheka phansi, umuntu ngomuntu unamanga. Wabheka phansi wathi yathi inkosi bonke abantu oweze ngaqamba ake sezomukela impepho bonke abantu babheka phansi. Ithi inkosi ilandela mina nisenamanga namanje. Asephelile. Ayiphinde umfundisi khona soyibhala bese ngayibhala abaseKorinte bokuqala 3 verse 17. Uma umuntu echitha ithempeli likaThixo uThixo uyakumchitha naye awuthi ngaphansi. ngokuba ithempeli likaThixo lingcwele. Ukuba bonke laba bantu bakaThixo bangcwele. Eniyilo. Ukithi ithempeli. Ufuna kuthiwe. Kamu ayikwaphile. Abasethatha umsizi 5:22. Ngiyini bazalwane inkosi yabaNazaretha. Ungangilabi mfundisi. AbaseThesalonika 5 verse 22. Edani kuzo zonke izinhlobo zokubi. Iningi khona. Ungabe wena usazohlala. Sesiyabona phela ukuthi wena usuhleli ngesimo esisodwa. Yini edala kanti wena uzohlala ngesimo esisodwa enkonzweni? Indlela yakini usayibona. Abantwana ngifune into bese ibizile. Ngiyakwenza lo muzi uchitheke. Ithi inkosi yabaNazaretha
siphakathi komuzi wasephakameni ithi Nazareth ngendawo ehleli kuyo asisabonani kodwa uNkulunkulu uyena wasiyo ozosifunela enye indawo uhlatshelwe amakhwele ithi inkosi uma seyibhala esibhalweni ithi lo muzi lo ngizokwenza ukuba uchithe awulishabi wena ikhwele mawudlula lapho uthe bonke abadlula kuwo bayakwethu bahlabe amakhwela ngenxa yokushawa kwabo konke kwabo sengibona mina nje engaba khona sengibona ngenhliziyo ukuthi amadokodo ethu ayelapho sasisina kule ndawo sesishaya amakhwelo ithi inkosi yesithathu uma ikhuluma ithi Nazareth ngiyayithanda mina lento eyenzeke ephakameni ithi umfana wami ngiyamthanda ngoba phakathi kwenu benihleli ningazi ukuthi kukhona abantu enhleli nabo usheba bamfuni ithi wasethi umfana wami bonke abafuna ushembe abawele ngaphetsheya komgwaqo abangamfuni abasale ngapha babuya abantu babuya ngapha abamfuna ushembe kodwa abangamfuni babuya ngabantu habani sesibuye futhi uyasiphazamisana lapha ushembe ithi izwi lesithathu ithi Nazareth angayibona le ndawo lomfana wami kodwa inye into engambamba ngoba wala noThixo sisemabele nje baba bathi kwake kwaba khona indaba yake yabakhona kwesha istepiso esulwini sesha namakhosi asesulwini sesha saze safika eparadise ikhulu zibuke esinye sithi yimi ngizoba mkhulu enkozweni usoswamina wena wathi nomunye hayi cha nami ngizohluka nabanye ngibheke ngapha ngakwamhlaza afa amuva kwendaba zesha nensizwa zasezulwini zesha ngalezi tepiso njengoba sikhona zahlala zashaya kuthiwa zazimfishane zingaka leyo ihleli kuthiwa zazinenamba kuthiwa ngemuva kwalokho yavela izwi kwathi wabuza umuntu wathi kanti ngobani laba abahleli lapha phambili kwathi shembe lapha njengoba nibabona behleli lapha kwathi wani wahlala uwani kwathi uyamazi ukuthi ube ngubani kwathi wahlala u3 mase uthiwa 4 bathi abantu hayi inqola yizo ukuthi ikhanda kulo ufuna nini la ungelelwe yini wena wena usola izinto zonke uthe umfundisi uhlatshwayo silena ekhaya lethu wathi umuntu ngomuntu wathi vele siyabona ususubukile hamba umuke kini shibanda umsile umvangeli siphezu kwentaba uthe uma welibona ukuthi le ndawo ehleli kuyo ucinene thatha isithebe sakho hamba bona kanele uyongitsheli kathi yini engahlali kahle bashala oshembe bashala kwatha 3 kwatha 4 banyuka baze bafike esulwini wathi lo mfundisi hayi sengiyahamba sengiyokwenza ibandla lami mina nawe sasingekho kulaba abehlala eDebisweni kodwa namhla nawe unesitepiso sakho uthi constitution ifuna thini kanti wena uzokhonza ushembela ungathi uhlula zingane zakho uthi yosani nganenza into siyeke siyebholeni sibangela umsindo udlala ikhenza bangcele kule ndawo ehleli kuyo ithi inkosi ilanga siphezu kwentaba ithi akulindwe balinda bonke abantu kwabonakala indoda eyafika iphethe ibhuku
ufike idlula ngapha kumuntu imbuke ebesosela enkonzweni umuntu bisimbhale ebhukwini idlule yobhala omunye yathi uma inkosi seyikhuluma yathi bonke abalala enkonzweni yathi ngeke besafika lapho kuyiwa khona ngoba bayobakwa ngefoto ngakho shembele umuntu athi shembe ngowami ithi le ndoda nami ngowami athi shembe ngowami athi shembe wembona lo muntu uyelana othi ngowakho athi ushembe uye athi unjani athi ulele ithi bonke abalala abami enkonzweni abalala usalele basophele ndoda zeduze basuka abantu bonke bahamba bonke kade balele napha beyobheka eningizimu behamba beyophumisa sikhona phezu kwentaba ima inkosi ikhuluma bala ithi inkosi ngiyakhuluma nilele ngisokhokobeni eyahamba izwebelele nani nisalele namanje iyaphuma matimone uzomuntu pesamo bathi pesito kuwena bathi yayipumane kwa kazi ndaba yayilokhu ikhomba ithi umuntu ebaleka eyasithele azawe ngale ilokhu ikhomba ingasashumayeli ilokhu ikhomba ithi babo bantu ilokhu ikhomba wena uzokhomba ngani ngoba nabafana laba ukhumana cha ikhuluma abasebenzi abafana abasebenzi uzokhomba ngani yathi balandeni babuya abantu babekwa lapha behlanze kufa yakhuluma enye indoda eduze yathi ishembe wasixosha wena ithi kwasikhuluma ithi wasixosha ezulwini wena size lapha emhlabeni wabuye wasilandele weza lapha emhlabeni sizoshona ithi kwasihambana kumani hambani ithi le ndoda ukhuluma idimoni ithi kulungile inkosi sizohamba ithi kodwa uma sihamba sobuya sizongena kulabo abantu ngendlela ezihlukene sizobenza abanye bathanda ukudla abanye bathanda imali kuleli sonto ngoba sesibuyile uthandani wena yino ithanda ungakuyiphi igame yoqoko lapho inone ngakona noma isace ngakho namuhla inkosi yamaNazaretha intandane ebandleni lamaNazaretha yini edala Thixo unamandla wonke maNazaretha ithi ningakweyi lokhu kuhamba kweni niza lapha phezu kwentaba yomhlangano lakade lina abantu bemnyama udako yathi ningakweyi maNazaretha ithi
kwintaba ithi celani kuNkulunkulu yini enicelayo senihambe noNkulunkulu isikhathi eside celani bathi insizwe zomonozerethi zaphuma bathi bathi sicela ukubuyiswe lethu oh yaphakama inkosi yathi hayi nonini nifuniswe nina yathi hayi nonini yathizwe kade labuya nina nganicele ukuthi uNkulunkulu Nkosi akukholwe amakhosi kuleli bandla hayi ukuthi nifuna nina kubuyiswe izophatha yini sabuye sakulo Nkosi uMkhosi awungeni nanka phambi kwethu inkosi kuyaba kubi inkosi kuleli bandla eyothandana namasela 123 sorry ezojoyine engwenyeni koba kubi shayivisi inkosi uma inkosi noma yipi kuleli bandla kufuneka imele isabatha uma ingalimeli isabatho leyo nkosi ehlalweni sakhohla umuntu nani khona mhla kufika uThabede laphana ethunywe umqalo wendlela owayesuke naye entabeni zakwaDunina ebuza ethi sewaya yini endlunkulu uyovala isabatha kuba kungasetshenzwa ngesabatha na sanikela imali yaphelela phansi komthombe lo ngase office amakhosi hayi lawa ngekho lapha amakhosi enu ayahlubu la ngekho ndawonke athandana namasela bonke bathanda izipho balandela inzuzo abamnaki ongenayise nendaba yomfelokazi afinyeleli kubona amen inkosi nibuyeni ngibaba nibuyeni ngitsheleke nezibuko mina hluke kuphela ngizokhomba nomuntu omunye ngeke ithi indoda yangakithi yabo uyise kanami umfundisi umphanathi omunye uthi baba mkhulu wathi ebize insizwa wathi sondelani zasondela insizwa wathi insizwa kule nkonzo yobuNazarethe umuntu ngomuntu uyobulala ithole emengale emgidini angayibulali noma ngalibhinqi ibheshu lenkomo efe lelo libhinqi uyalazi ukuthi wayibulala noma ife ubhinqi ngoba wena ungena naye enkonzweni ubhinqi ngoba kanti wena babazana bonke abantu kule nkonzo akade bebulala amathole bezongena ngawe enkonzweni noma emgidini kuyotshele kwibheshu kosibanibani ngoba ehamba emhlanganweni lo engahambi uzofika sine belingafakwa ibheshu noma ikanjani kule nkonzo usithi uzihlale phansi ngengcuba ilungile leli bheshu elifakwe wathiwa ithi lendoda wathi ubaba mkhulu uma umuntu ibheshu engalazi uyokhipha imali anihlambulule wena uphike kubo phela nje okhona ongumusi kwathiwa ezinye ikhumba zibanjwa zimalasi sisaye endaweni lapho esizobanga khona ithi malasi wangiphuca lozi inyamazane yami nokuvikelami leli bheka 4:46 Luke ushintshe ubamba ufuna ukumamela base iyasinda le ndaba engene kuyo ithi inkosi ufunde umzalwane mangaka yebo
Luka 6:46 ayicinde lapha kuye uLuka 6:46 Ningibizelani ngokuthi inkosi ningakwenze ngikushoyo na ngithi kade kusho wena uthi isolo no phambi kwayisolo uthi inkosi le yamaNazaretha isolo suthi ukuthi akuwe inkosi yamaNazaretha sekubani ke manje inkosi inkosi yamaNazaretha ningibizelani ngokuthi inkosi kodwa ngikusho anikwenzi uyakwenza Musani ukutabana anina basi Musani kuzobikwa isigijini kuthiwa umfabo wenkosi yakithi komphanazi asekho ithi inkosi eyayikhona ngaphambili ibikela inkosi yamaNazaretha ubaba mkhulu ithi ngicela uyongelaphela umfowethu ithi inkosi yamaNazaretha konje inkosi kungenzeka yini ubize inyanga ithi ngakwelaphi usithi ayokwelapha komunye umuzi na yathi le ndoda cha angeke wenzeke yathi kunjalo kwenkosi uthi batho baba yavuka inkosi yamaNazaretha yawuhlala ngaphandle komuzi ithema ihleli ngaphandle komuzi namaNazaretha yasithi maNazaretha nobheka lapha ikhona ihashi elizoqhamuka kulezi entaba elibomvu lezokwehla lize lizofika lapha lo mfobo wenkosi ekade ikhuluma ngayo inkosi yathi sedlulile lapha esandleni kimi ithi umnikeze ukhiye wadlula wahamba inkosi okhonayo nongakhona ukhiye usesandleni senkosi yamaNazaretha amen tathi bona phakama ilanga baqhamuka igijimi sezizosho ukuthi udaba umfobo wenkosi asekho kwathiwa hawu kanti ushaya ukukhuluma iqiniso bahamba ngimtshele ibuku ngifuna ngimfa bahamba indoda uma ihambile indoda ahlangana amadoda ngoba amadoda abuye abe nemkhuba ahlangana bathi uhambile sisejani asihamba sifuna ikhanda lethu kaNcumalo ikhulu singaphalazela kahle kulo ahlangana amadoda yenye mina liphi yokumba ishisilwa isilwana yasikipha isilwana bafike bayimba angizukuyisho ngoba ucuphe mina wasengiboni ibubonaze eduze kwami sengiboni afike bayikhipha lendoda boyisika lapha ikhanda wahamba nayo isithunzi sasithatha isilwana sasiphinde sele emgodini yafika inkosi ilanga ngenye imini yathula yabuka kwase kukhala idimoni ku antika nawo umfundisi yaxolisa ukona isambuleni inkosi yasibeka kuye washo wathi hayi asimlande sihlale ekhandeni lomuntu kanjeni sikanjeni sisathatha lona sathatha lona uthi wasilandela inkosi angifuni wena angizokumshaya lesibongo yathi wena suka kule ndawo mawufuna lo nkosikazi wakho uthaphile yasuka ke le ndoda yakwakha kwenye indawo uma sayifika inkosi seyikhuluma sesisemkhaideni ithi ngibone indoda igqoka umNazaretha lapha kwesimpethu lapha ithwele indoda enye ithwele ikhanda lomuntu
Wasobhe lakho. Babe memeza bafana sise homeless. Angizikusho bathi sifuna ikhanda lika Sibambane. Siyalifuna ikhanda lika Sibambane. Ukuthi babenzana sa. Sema kwazi kwashaya 11. Umthetho ufana bande umthetho. Wesibona umthetho sibemotweni yakho. Awushengo bathole. Umuntu ngomuntu akazifuni sivele entabeni. Ubhaliwe entabeni na. Noma ubhale ekusoleni bayahamba nje balandela ungema badosa ungema. Ayiswa inkosi ithi umhlangano uphuma. Kodwa wena usola abantu yibo labo abadosa umhlangano abalungile. Ngiyeni engikuthandayo uma sesilapha entabeni seyikhuphuka ezantsi emaseleni safica nami umfundisi ushozi lapha ekhonini esemile ngengudla safika sathatha intungo izinto zabantu sibuka neintungo namapholisa lawe u4 athatha intungo nawo akhuphuka entabeni athi mayifika nawo lapha ibekwa khona intungo ataqhamuka amabili bathola isilwane sasezulwini ubaba omkhulu ekhoshentsheni ebuka umhlangano ezantsi. Kodwa wena so ohambile bagama ladonsa ngengalo lakhomba etsheni naleli labuka isilwane sasezulwini sihleli sibuke ezantsi izinto zabantu lokhu zishiyo zithi bongani uJehova ngoba elungile umsawa wakho uhleli phakathi. Ayisono inuku awu sikhipha endaweni enjena umuntu uthi uma kule uNazaretha ona ukhitshwa nomndeni wakubo ezulwini ngabo wakini nakithi usekhona yini lento esizenza phakathi kwalomsi lesizenze enkosini usekhona umndeni noma usulinde ukuthi kucishe ilambo kade yawuze wawenzani bacela abaxoxa abawu4 bacela sesinesikhathi eside kule buNazaretha asixoxa manje bahlangana bayishano bacela yasuka enye indoda enye yahamba kuseni ngo6 yashona phansi entshungwane yathi kuwe basebekhaphuka sebefaka ingubo enkulu laba ezimphethe emkhulu bathe uyabaleka nesiboni sesinjani isizondoda kulungile mfazana Bakuzophunya kuwe entabeni kodwa ithilisi bathi bawuphunya kuwe entabeni isilwane sasezulwini sathatha ubhoko salunika kulo owabaleka wohlala entungwane bathi lapho bakhaphukayo bahamba ngemfo bahamba bakhuluma sidonsa umuntu uhamba kwethu bafungama abantu uyahamba uthi bawani uJehova njengoba uhamba uhamba uyabadonsa bahamba bathi somuntu uyobuya kanjani wabuya wabuya uthemase kubuyile phakathi komuzi wasephameni inkosi yafika yamnika yathi hamba uyofaka abantu emfuleni ufaka abantu ithi singabodokotela yathi inkosi nifuna ukwenza wathi nothi sifuna ukupractice wathi hambani ukuze kuvele le ndaba ukuthi umuntu obhadadise umfundisi babe kuye bephinde kuthiwa bakhishwa isandla salaba bantu uma elahleka lo mfundisi nonke nizolandela yena wathi umgcotshwa kuleli bandla akese nebandla uzabe umfundisi usenalo
umfakeze nebandla ukuze abe umfundisi waleli bandla usalabo. Oh nibuyeni mbaba. Funa ngalala. Inkosi ngoba uma engezanga nebandla, uma ebhabhadisa abantu bayohlubuka, bayonezela leli bandla owalishiya. Okwesibili, kwathi umuntu omncane kagcotshwa lapha abe umgcotshwa abe umkhokheli uma esathola abantu. Kwathi umkhokheli akasiphakamisi isiphila afake ingane ngaphansi ebele. Wangaka bagcothiwe benengane. Usalungile? Oh nibuyeni ngibambe. Funa ngilale ngashini. Bama ngasemnyango bathi kathi uthini enkonzweni sinongiyekeni nami ngithuka sekuphumile. Kodwa iqiniso lithi akasiphakami isiqhinga ngokho. Ngabe ngiyaqhubeka isikhathi asisamvume. Manazareth umsebenzi kaShembe uningi. Umuntu ngomuntu akazifuni. Mhla inyanga yezulu ikhuphuka iye nabantu phezulu kwentaba bengafiki u20 yathi umuntu ngomuntu sekuvela isibonakaliso abakwabheka besayo bekhuphuka bethwele imithwalo bentabeni inkosi amenyezwe mina yakusingihamba. Yayikhuluma entabeni yathi kuleyo ndawo ohleli kuyo awubuza ukuthi ile ndlela engihleli ekade ngihamba ngayo yiyo yini. Ithi ngeke ukubuze ngoba ungithukile. Yathi bonke abangithukile abese bezovuma yathi 40 cent ngiyabathathela. Bashula ngisho 40 cent kuzovuma. Namanje asikakavumi. Uma kube kule nkonzo siyethuka kukhona izikhulu ezingekho ezingenawa amaliba lapha. Na ufuna kanjani? Ufuna ukungena kule zagcina seyifakwe emlilweni zashisa na ufuna ukushiswa. Noma sesumlotha wanaba umlotha wathi qabo ningamtheli phezulu muhambiseni uthi umlotha yalezo khulu yafaka umkhumbini yahamba yawuchitha endini. Bazaba nawe bazokufaka umkhumbini. Inkosi yethu isikhathi siphele asiphele nje sakho sinjani. Polisi ezulwini kule nkonzo yobuNazaretha funeka sibuye sivume ukuthi sake saphatha umkhonto bagcotshwa sasingena ezindlu yenkosi sayikhuphuza ngomkhonto funeka sibuye singene eqinisweni. Ngoba labo bantu yibo laba ubaba omkhulu ngensuku zokugcina wahlukanise abantu phakathi kwakukhona umfundisi kwakuthiwa uEzra Mbonambi naye wamangalela inkosi kuleli bandla kwathiwa akuyele eceleni ngoba inkosi imisiwe uThixo waliyeka leli bandla. Kodwa ngensuku zokugcina ubaba omkhulu wahlukanisa abantu wathi abanye abahambe balande uMbonambi yena uzoya komthetho alande umfundisi lowo. Ngicela ungamusho khona bangibuka ngebuko abangaluko.
inkinga uthe masebuya lapho wafika walala esangweni lomuzi lapha eMkhayithi. Manazaretha baya kubaba mkhulu bembona elele phansi. Abantu ababili owayethe kwathi mina uzohamba nabo wabuza emadodeni wathi inkosi uJesu mhla ihambe emhlabeni yabethelwa nabantu abangaki kwathiwa inkosi bababili kwathi nangizohamba nabantu ababili omunye uma sengihamba uyobekwa ngapha kulesi sandla omunye uyobekwa ngapha kulesi sandla wasethi wena ngoma makhosi ngicela lengane ukuba ngihambe nayo igama lawo uOliver Thabete wasethi le ntombazana ngifuna ukuhamba nayo igama layo ubheka mina iyobheka mina lapha engiyakhona. Wasuka nabo wathi mina wathi kuyohamba intathakusa ngo2 kuthiwa bathi uThabete kwathi intathakusa bathi seswa ubaba mkhulu ehlabelela ngaphandle ethi baba ngikulolu uhambo losizi lezinyembezi hamba nami mhlekazi usungangishiyi ehlanga. Uthi uhamba noNkulunkulu akushiyi uNkulunkulu ngephambeko zakho. Bakhala abantu wathi masefika emkhuze wakhipha oponda abathathu wathi kuzoshaya amathini amathathu eliyakho lika baba mkhulu elesibili lika Thabete elesithathu elentombazana yakwamsimbi ubheka yena. Ngaxolisa isikhathi simphelele. Cela ushemba abusiseni kuzwini. Ambuyisele eshaleni sasezulwini inkonzo. Amen. Ingoma 203 inkonzo ayibusise ukuguqa kwebandla.
Asibheke Nkosi. Nkulunkulu Baba onothando, onomusa, onesihawu. Shembe ebusweni bakho. Sibheke usithande ngabanye. Siphe Nkosi uthando lobuntwana. Nenkolo kuseqinileyo. Singancike ukuthi kusinoqonda. Kodwa shembe sibheke kuwe. Chithe umkhuhlane khona emagazini. Lema bishembe sichithe ichaboza. Wakho umsono uthando. Ngigqibela Nkosi ushaya mziphathe. Amen. Abenzi
futhi zuma sithela uma ayisitheli ngathi babinta ngakazi sibonga bamkhulu bombeni isitimela samamondo sibonga umoya ingcwele zozomhla oshiye emhlabeni kubantu umlilo waso inkosi nangayizulu lase siyahamba thina washebe uthi bathelishe ekhayizulwini kuyokuthokethwe ekhayizulwini ukhethe uNkulunkulu nedlozi umalo dlozi wahamba wethu wekosazane uyowehla phezu kwekhanda lakhe uyenza umlandela ungabombeni isitimela samamondo welanga lokukhanya nama-Afrika wavuthule hashi ovedlalelanda othele sesikhawini ngale wempangeni ubusisiwe wena wedwa esandle sabombeni isitimela samamondo wabusise emkhathini wezulu obusezojuleni wolande umhlawuthawathi unyawo ubeka phezu umhlaba wathi umhlaba uzolendele wavele ezulwini bayababaza abasezweni bathi bayaze embhalweni indlovu ofakazi yena wembethe ukuphamba njengengubo wayekhona ebuqaleni umhlaba ungakabikho lolande zonke izizwe zombo Baba ngiyacela ukukhuluma kumanazareti